Meghalaya Pradesh Congress Committee hakakat sautri ukula lengkot arja arpusan haka jingelang penitu upat ba yaki kertong ke parti kibarnya aireng haka election MDC Shajanti Hills Autonomous District Council kala kran halor ke jingdon ke jing asriem kiseng san hima kibaya lap election menta na kebenta ke election district council bat keseng BJP. Ubak Vincent H. Palau, Presiden, haba kran sikilat patai kubor ulaong. Bakar kom terekam keseng san hima batamai ha Meghalaya kalong yasriem bat ke BJP. Ulaong, bakum balong ke BJP kebaya lap election haka kerteng ke nyambat ke reservation kumju ke ni ke seng temai ha Meghalaya ke persang kumju kata ban parya ya ke jat benriu. Ayo ke parti tmem ya lap ki ya ke politik ya lap ki ya ke niam penem kam ya ke niam. Kalau pai pi ki bru penem kam ya ke niam mabha. Pakistan penem kam ki ke niam. Radio ki no. Ki Hamas penem kam ki ke niam. Yo bik Syria penem kam ke niam. Hau kado ki bru ki penem kam ke niam ha ke politik itu sukses ki. Yo pi kamu sukses ki le andre jinsket ke niam to ke kam niam ke sensar kadar ke politik te kam politik. Yo ho le. Te go ang pi ke parti ki wa tme ku penem kam kular ki ke reservation. Rechuan ke reservation. Mo te ngayo ki pai ba slowly the chem ki wa ke jingkular mahap ko we kam. Awa de yo bi te daw nga mem chang arsoten ki pai ba to ko be ki pai ba ki wasian tem to mix lai gini de nget ngat ki bro lai fi sia bi kam to lai ngap politics kam ngap election sia bi kam lai ngap yelap he kam lai pi che yong bani to kam on you mix ke tu I ka Meghalaya yang I ki Hindu le em ki Kristan le em mo wat ki Muslim le em wat ki Chnong le em ki Skur le em kam on you mix wa ka niam Kamu yang mixi, waka sencar ke kendari. Te dah tu perkat bagi bro. Kini tu kesan ke BJP lah kami. Ke BJP holai lap ki keleng je lap ki kaniam. Lap ki keleng lek ke reservation. Dia bi ke BJP. Tegani ngayo ke rekoman ye srim ko waka mode of operandi waka BJP. Ke rekom krekam ke BJP. Pen kam le kaniam, pen kam le reservation. Cibenta yo diwait seperti ki janiam, cibenta yo diwait seperti ki jaj bro. Tak ko ma bahai ke jaj bro yang I. Cisen ada kata gibru kaniam, cisen ada kata gibru ke jaj bro. Ite dah ke reservation divide ke gibru, nitan kaniam divide ke jaj bro. Tak ma bah perkat bahai kani ke jingyo ke yang na cimet. Kepada jenang song senang wada yogi. Wada dis council kamaman kate ketulop lem yo, mendem yo ketulop kesencar ke kadar biang mereka. Kiwa kere dekat wangai ke kam ke jam biang. Te kenre ke hok ke riti ke dustur ke yang I Chong ka dis council umosiang wayada I keriti ke dusturun I to ke constitution lang ba ke six schedule da tlot kani ke six schedule da tlot ke jaj buru ke yang I tlot ke nongrim ke yang I te umosiang yang I da tlot ite daw ke padi ke nang sosno perkat ki wa I da em hebor barbor pa I bahai miat kau mam kani ke council ke bentu men step kam ba di ba lagi ke amendment yang ke six schedule ke amendment yang ke six schedule kam ke resolution lepo general fiscal council kam ke resolution lepo Khasils Autonomous Council kam ke lepo Garowils Autonomous Council ite daw kam ni kinong ikmat ki experience kam ki bru ko tip ya ka an ya garati ke dustur ke yang I di ba lejong area Sawar kebi ke sistem dite cepo batau kebi ke sistem dan ni apa nartiang de kebi ke sistem tu man complicated bah keriti ke dustur ke yang I kam kami ki bru ku pai gini kami ke parti ento ki bru ke wo kamai ento ki bru yu man kontrak ento ki bru wo lemon andre ki bru wo kre ki bru ki wa serious ki bru ki wa chimtia ikam item kami I de jadi ki bru ki biang ki barim le mi ki tme le mi ki kro le mi man be le mi kermeni wa ki nong jantian I to perkat ki to pai biang kongres ngaman confident ba ni ba ile wadanya ki bru ke sarkar wadayo ki bru lai ki council mem de ki wa kre di torkom ni ba ile bom yo tulop ki to pai biang ki bru ci kongres I por kongres man gani kau man kate pon de manipulate ki bru ki kot ki sla dis council benda le ki bru kre tang dep lagi te daw de pai biang ki bru sa kongres mem alternatif de kiwi kamni ki parti rit ki parti kian wan kular ki ke ndremje ki pendep kular do ko kongres kamu kular kamu le ite daw wan pai biang kongres na confident na wa em gajing singos kam wa job ya kene election
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya